kuonana na Wasomali. Athuri aya kuma kaunti cia Samburu na Isiolo ni matafanĩtie mũcemanio ũrĩa matanyĩte umithio wa kũrĩmĩra thayũ gatagati ga kaunti ici kũrũmĩrĩra ũici wa mahiũ mahinda kwa mahinda na kaunti iria makuhanĩrĩire ta kaunti ya Meru, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria hathara na nguraro hamwe na njũragano. Mũcemanio ũyũ na ũrĩa wĩkinyĩtio nĩ macibu a mĩena ĩtiganĩte ya kaunti ici igĩrĩ ũtemanĩtie njĩra cia gũthingatithia thayũ na makĩria gũthomithia andũ ethĩ bata waguo. Kiini ya mkutano wetu ni mkutano ambaye wasee wangependa kusungumusa, na yale wamekuja kusungumusa ni maneno ya amani. Wasomali wamekuwa wakitulumiwa ama kusumbuliwa mara mingi na vijana wetu kuiba mali zao, kuiba ng'ombe zao, kuiba mbuzi zao na ngamia pia, na pia kuua watu. So wasee wamekaa wameangalia kwamba hii tukikaa tu bila kwenda kuzungumza na wasee wenzetu tutaendelea kupata shida na watu wataumia. Wasomali na Wasamburu maneno yao mahali imefikia ni muhimu sana. Ni kitu ambaye tulikuwa tunahitaji maka yote. Lakini hata mali o watu wakipata mimba lazima itazaliwa siku moja. Leo wadugu wawili maneno yao imezaliwa. Athuri aya ni morĩtie thirikari na makĩria honge cia ũgitĩri kũgitĩra mũingĩ hamwe na indo ciao na oho kũruta wĩra wao na kĩhinyio kũrĩa maugĩte nĩ metĩkĩrĩte nĩ kũrĩ na mĩanya ĩtarĩ mĩthinge gatagatĩ kao kũrĩa maugĩte atĩ nĩ mekwĩhotora kũmĩthinga. Tulileta wazee pamoja, wazee wa Somali pamoja na wazee wa Samburu ili waongee, wajadiliane maneno ya amani, maneno ya washirikiane, kusimamisha maneno ya wizi. Kama sisi viongozi wa serikali tunawaunga mkono na tutasimamisha hiyo maneno yote. Tulikuwa na shida mara kwa mara, watu wanauawa, mali zinaenda, imekuwa changamoto kwa jamii. Ndio tumekaa kama jamii tumesema tuombe tukae mandugu wetu na Samburu kwa sababu hii janga inatoka hapa kwa upande yao na wamekubali. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Nduati.